Борис Тыжба, Руфет Бычба, Владимир Чуаз, Сарион Таркел, Георг Нарасква, Рамиз Барцец, Давид Киут, Виктор Кокоскер, а газета Апсны Ҟаԥшьаҟны еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы аус зуаз ажурналистцәа ааҩык рфотоқәа раҟа ицәыргақәҵоуп. Хаҭала иубилиарцәа здыруаз, акыр шықәсқәа аус рыцзухьаз, иара убас урҭ рҭынхацәа ацәыргақәҵа иаҭааит. Убарҭ рхыԥхьаӡараҿы дыҟоуп Емилиа Киут-ԥҳа. Лара Аԥсны журналистцәа реидгыла апремиа лауреат, агазета Аԥсны Ҟаԥшь ақыҭанхамҩа аҟәша корреспондент еиҳабы, Аԥснытәи СССР акультура зҽаԥсазтәыз аусзуҩ Давид Ҟараман-иԥа Киут имаҭа лоуп. Ари ацәыргақәҵа сара даара исгәаԥхеит, ари аинтерес аҵоуп даара. Ҳара ҳазхәыцуеит иҟалаз ахҭысқәа, иҳаҩсхьаз ахҭысқәа. Арагьы ацәыргақәҵаҟны сабду ипатреҭ ыҟоуп. Убригьы даара интерес аҵоуп ҳәа сгәы иаанагон. Шәабду ихьӡ ижәла? Сабду Киут Давид Ҟараман-иԥа. Иара журналист аус иуан, абрагьы иахьа ацәыргақәҵаҟны ипатреҭгьы ыҟоуп. Афото ацәыргақәҵа хықәкыс иамоуп амилаҭтә кьыԥхьыӡ џьабаа ду, аиҳабыратәи абиԥара ргәаларшәара. Урҭ рлагамҭа еиҵагылоу ажурналистцәа реилыркаара ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны ажурналистцәа реидгылахантәаҩы Руслан Ҳашыг. Хықәкы хадас иамоуп иашаҵәҟьаны иахьа аԥсуа газет, аԥсуа милаҭтә кьыԥхь аус аӡыргара, уи иамоу аҭагылазаашьа, уи иамоу апроблемақәа ара аҳәынҭқарра анапхгара шәыҟоуп, иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит шәахьааиз, шәазхарԥшра. Избан акәзар, иахьа аԥсуа газет ажәытәгьы, аҿатәгьы, ҳаԥхьаҟагьы ишьҭнахырц иақәнагоу, иннагӡараны иҟоу аусқәа даараӡа иҳаракуп амилаҭ культура, амилаҭ ҳәынҭқарра аус ԥхьаҟагара азыҳәан. Зфото ацәыргақәҵа еиҿкаауа ааҩык ажурналистцәа рџьатә биографиа уагәылаԥшыр иубоит рыԥсҭазаара зегьы агазета Аԥсны Ҟаԥшь аҿиара ишазыркыз. Дара милаҭтә культура аҿиараҿы рлагала дууп ҳәа азгәеиҭеит ацәыргақәҵа иаҭааз Аԥсны Ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба. Раԥхьаӡа изгәасҭара исҭахуп, ҳара сҳәар сҭахуп, ажурналистцәа рхеилак, иахьа ари ацәыргақәҵа иҿызкааз, иахьа иаҳбоит ара ааҩык хаҭалатәи рыцхәа згәарҭоит, аха ибзиаӡаны иаҳдыруеит Аԥсны Ҟаԥшь аҭоурых, аколлективтәу, Аԥсны Ҟаԥшь агазет аколлектив иалахәын ашәҟәыҩҩцәа, аинтеллигенциа рхаҭарнакцәа, иахьа уажәраанӡагьы ари ахьӡырҳага дук аԥсуа милаҭ культура злагала рацәаз ауаа ракәын. Убри азыҳәан изгәасҭарц исҭаху убри ауп, иахьатәи аколлектив амаҵ зызуа, Аԥсны Ҟаԥшь коллектив аус зуо, аҭак хықәра ду рыдуп, избан акәзар дара раԥхьагылаҩцәа инрыгӡаз аус даара ихадан, иуадаҩын, убарҭ ирышьашәало аҳаракра хымԥада ишьҭырхроуп ҳәа сгәы ианагоит. Иахьа аԥсҭазаара ус иҟоуп, аамҭа аҽаԥсахит, аинформациа иганахьало иҳәозар ахархәагақәа рҽырԥсахит, аха ҳара ҳзы аҳәынҭқарразы акыр иаԥсоуп. Ас еиԥш иҟоу аҭоурых ду змоу аколлектив еиқәырханы аԥеиԥш алагала аҳәынҭқарра рҿгьы иаанрыжьратәы. Убри ауп сгәы иаанаго, ирзеиӷьасшьо сҭахуп иахьатәи аколлектив ахаҭарнакцәа ақәҿиара дуқәа аизҳара аманшәалара. Агазета Аԥсны Ҟаԥшь аԥхьатәи аномер ҭыҵит мшаԥымза ҩажәа зқьи-шәи-ҩажәиак шықәсазы. Уи атематика еиуеиԥшымызт, аха еиҳа ҷыдала ирзааҭгылон алитературеи, аҟазареи, ашкол ԥсҭазаареи ирызку аматериалқәа. Агазет хықәкыс иаман апартиатә система арӷәӷәара, аԥсуа интеллигенциа реиҵааӡара, реиҵагылара ус аҟны агазет аус ду нанагӡон. Иахьа зиубилеи згәаҳҭо ҳараҩӡак Виктор Кокоскер ида егьырҭ рызегьы қәрала еизааигәоу роуп. Арҭ егьырҭ рҩызцәагьы ԥшӡала наҟ-наҟ зиубилеиқәа иҵегьы изгәаҳҭо ҟалашт, аха арҭ хазы-хазы урзааҭгылозар сааҭла иуҳәаша ыҟоуп. Избан акәзар, амилаҭ журналистика арҿиараҟа аус аҟны дасу рџьабаа рлагала шьардоуп. Иара убас араҟа ицәыргақәҵоуп агазета Аԥсны актәи аномер инаркны шәышықәса нахыҵуаз агазета фотосахьақәа. Абри амшхак иалагӡаны хымԥада Дырмит Гулин иркны иахьа уажәраанӡа агазета Аԥсны ԥсҭазаара аԥызҵоз ауаа, аԥсуа интеллигенциа дыҟам уаҩы убри агазет зыԥсҭазаара иадҳәало. Абри фотосахьак ҽнак Владимир Попов иахьа ицхыраарла абри зегьы ацәыргақәҵа иҿаҳкааит, абри амацара иаҳнарбоит
Автортә актив аҿы итоу ауаа, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа зегьы, аԥсуа интеллигенциа рхаҭанакцәа. Абарҭ ракзаара аԥсуа интеллигенциа, аԥсуа ашәҟәыҩҩцәеи агазеҭ Аԥсны иакәу ԥсҭазаарак абри агазеҭ аҿы еицымҩаԥыргеит. Ааҩык ажурналистцәа ргәалашәара иазку афотоцәыргақәҵа аартызаауеит Рашәарамза Ԥшьбанӡа. Уи иаҭаарц рылшоит агәаҳәара змоу зегьы. Лаура Қаԥшь-ԥҳа, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.